Ayi nangivele mina guys ngiyavuka 6 lapha ngivusa umshana nePitbull athi malume buye sizokhapha umama emsebenzini. Angisho usesihambe kaSelifini so namuhla first day yakhe abuyele emsebenzini. Yes umshana kabelieve into ayokhala yona. Phela yena utshela ukuthi njengoba sikhapha umama wakhe sona nayo yogibela itaxi ahambe nayo. Lesikuta lesekumele ngisifihle ke manje ngoba umama kamshana sekavuka eksena emsebenzini umshana yena avuka gibele lesikuta sakhe angirasela. Vele ngithi yazini before ngiphuma athi inkeza amazinyo fast lapha ngizathi ngihamba lapha estradini ngihlangane necrush yami ucola imfeka. Ngithi ngiyamkhulumisa umlomo vele unukigundwane. Ngiyadlala guys ucola imfeka kasicrush yami umuntu ongizibhorulula ngaye mangibhorekile lapha nginedatha eliningi. And ngiyazi ukuthi akusimi ngiyi-1 nawe sisobukelelana iboyfriend yakhe nokuzibhorulula ngaye. Icrush into enganayo icrush yami bekomunye usisi so nodumile onokuvela nalapha eTV until ngifind out ukuthi irago lakhe ifake ofake BBL. Yes imagine falling in love with the fake ass. Imagine ngelinye ilanga ngithi ngijabulile lapha ngiyalispenka libhamuka. Yes ngiyolibhadala ngani phela nanoma ngathengisa zonke lezi nkukhu zakamagogezi la imali yakhona ngeke izihlangane. Into efanele ngizibuze yona ukuthi le rago liyabuza ubuhlungu nama olitsipha ama bangaligwaza kuyophuma ini kuyophuma igazi or kuyophuma isilicone. Yo I'm so curious. Ay fast lapha bese sengiqedile kwambisa inkukhu zakamagogo ngebreakfast siphuma ngegate lapha sinomshana sikhapha usestere emsebenzini. Bhe ujabule kangakanani utshela ukuthi uhamba nomama wakhe emsebenzini. Mama igijime isogibela itaxi. Na itaxi na ibhasi. Akazi ukuthi usayoswaba. Le Pitbull nalo linje lithi asimkhapheni fast sibuye soshaya iphatha ke kugogo siyajive. Fast yashivela itaxi lapha nayawazi mosama taxi ukuthi ekseni yahlangabezana kube semini bazokhomba kahle ukuthi abomageza bakunqeyini. Amshana uzimisela uyasho ukuthi manje ngiyogibela itaxi akantakazi. Buya ke. Uthe samphekelela. Awehlanye. Wala. Ikichimise ke. Kichimise taxi. Ukhale yazi yathi lento lena athi zakhala athule ngathi yazini mshana ngcono siyoba busy lapha endlini singene lapha ku-apartment yami siclean wawonile mosamakundwana ngathi wahlala ngapha dewe ingcole ngakhona nale dustile nelana kuma-peristyle enhla kuseyizikokorene nanoma uthi uyabhala sona kuyenzeka ifokolo makumasimba wamakundwane wona ngisakhulumi yo yes sesibheka lana emadini ukuthi kunjani uyabona ukuthi lana kuhlezi kuyifestival yamakundwana vele ngithi yazini athi ngiqale ngokubutha lezi mpahla lezi zidlana phezu kombhede ngiyazibona nazo ngathi zinamasimba wamakundwana nyana ngizithathe vele ngizifake lapha evaskomini ngiyozibeka ngaphandle fast ngiyangibona sengikhipha nezingubo lapha ngizithintitha strong phela umchama wamakundwana strong kumele ngizithintithe kahle bezifuna ngathi ngingazineka zihlabe ilanga ngasho ngicala lapha ngeprocess yami yokuclean emkhukhu yahluphekise ngoma udust kumele uduste nalapha emasenkeni because dust ithanda ukunamathela yona uthi usalele ebusuku lapho uzizuthimula ama-sinus akwenzana and take le dust lena seyi-strong kakhulu kudala kakhulu ngagcina ukucleana lapha emkhukhwini seyipaparele lapha emasenkeni ngavele ngathi yazini athi ngingene ngamanzi achisayo yabona ukuthi kumnandi kanjani guys sesama kangekho ngihlina ngamanzi achisaka akekho umuntu ozongithethisa athi ngimoshe igezi enhle kumina vele sengicabanga ukubuya ngizozilalela ngapha plus sekusehlobo sekuzona izulu yazi ukuthi kumnandi kangakanani emkhukhwini mawulele kunemvula yes ayi ngiyabona lapho umshana seyangincedisa ukukhiphela umshini ngaphandle because ngifuna uchanela lapha ngaphasi komshini kucwela amasimba amagundwane foko yazi guys kunomunye usise ngimfuna kowangipha lo mshini lo because umshini walane ngithi boyisikorokoro wabona kuvlog ngokenika lapha wathi ngicela uzelane semrose uzothatha umshini ngasho ngishona khona wangipha kunini ngithi ngiyamchecka kuma-contacts angimtholi sise ngisacela uziveze yazi ngine-gift emnandi for wena because nanoma ngathi ngisuka lane ngithi ngiyale semrose ngiyochecka lana bekahlala khona walifaka sahlali khona ke ngithi ngiyagogoda lapha kuphume esinye isigaqagaqa sengihlabe ngezimpama ngiyawabona mara la masimba amagundwane aphumelana ukuthi angakanani yes sikube bewasikalisa ngabe nginemali amanye bese ngiwalahlele nokwalahla naku sengihlangabezana nephepha lespice lapha yes niyazibona izinto eziceda ama-relationship ukuthi yini kumnandi ukuba nomshana yo kumnandi ungafulela amanye amajob ngivele ngimthume ngithi mithathu uyolahla lapha edustbin mara ngimthembe ngale harafu leyo ucithela phansi lo mara ngithiza-ke ngimlandelele ngiyobona fast bese sengicedile ukuklina lapha ngithathe ngithela izinto zakhona izinto ezinuka fresh enhle kuyazini sengidicayidile lo mkhukhu lona ngiwufaka ku-booking.com nu-search and book nize nizolala nekipi angeke ngiwudurise 1.5 per night is not too much angisho guys le 1.5 it's excluding i-breakfast mafuna i-breakfast u-eda 300 at least ama-activities akhona mawuvuka ekuseni ubambe izinkukhu zakamagogo nge-breakfast ne-pitbull lokhu mina nyana mawubhorekile ngikunikeza ibhayisikili uyareyareya la nelokishini hayi no siyayenza le nto yako-booking.com nanginomshana uvumelana nami mayume hayi ngiyavuma mina yabona ukuthi kusikuni kanjani la 1.5 irayi kanti guys bapha labantu laba bahlezi bakhomenta lapha abantu bafuna ukuba bomalumekazi kamshana
mshana naku ngiziwashela amabhodo abaveli wozani nizowasha amabhodo nina la seningaze nihlule umshana mara bheka umshana othize mayume mina ngizowasha le bhodo lelincane nizowasha leli likhulu ngathi that's right wena mfana ami kanti uthi ngikuthandelani othize maceda ukwasha le bhodo lelincane ngathi yazini namathi ngingenele leli likhulu fast bese sesicedile ukwasha lapha ayinendlala ingenzani ngithi mina mshana thatha lamabhodo yowabeka phezu kwetafula ayi ngiyamthemba ke wona at least awaphuki nanoma ngawa kuyovele khala bo hey before ngikhohlwa guys ngigcine ngile lapha ecash build ngothenga le safe drat lesi esincane sakhumbula kanjani ukuthi ngifuna uyenza ihhoko lana ngofaka khona amantswelo kamagogo ayi sengisitholile ke le safe le sathi ngiyenze fast ningakhohlwa ukuthi when you need a loan you just go to www.boostloan.co.za. It's a same day approval loan. All you need to do is to use my promo code to get less interest.